Tháinig críocht leis Shóisear sa gClub AIB I Barcan Crocaigh an Sathern nuair thug an Cheathrú Rua an nGall aig Naomh Pádraig Uisce Chaoin of Donegal do Breathnaigh. Carach Bombernach agus Seán de Péir a An Cheathrú. Chulganna chroch flaig, chulganna churmach cóhra, chulganna rinne rud, ag sé sin funne bheisteach an funnin seo. Tá fuin seach sa póráiste seo héis gan rí an edit agus gur sé edit áthas agus glundar go chulganna búta a seoir bhála go Conamaras. Scuilte Harrison Sassa sin scór lé ag Cormac McColgan. Bhí ní páric anhás, mar chuiste sin sos na parking a chuiste tá do mú agus bhí muide hebí cad bhíordainú bhí muid stoí nervhí seach na rudcinse. Hí mar tí ag leam a dúirt mar lob socrú síos sin a rinne siad mar deara an near stop se go dtí an second ide. Just over here in Park Finnan o Canila, hatcha sus fish on the fire and you much aragas. On Tuspond is Oksha, Dino Shalon, a broad hoop. The Tassus a score machine, Breathnaigh in the road to the Shóisear between them. Be an Tom Catcha, be chance of one, you got Connoissy into it. Near a more alarm Focky, so just there's my Gamulach way, Agus, Buaicphointí Ladia Kushi, Harith Raslam. An Cheathrú! Siúlan ó Camila scored the Cheathrú. Cheathrú Rua, Sean in the Hayden. Special day here go Park Crocaigh na back level ma at the Park can see the common agus Buaicphointí Ladia hug Mudlini and Park. Up Gaillimh, up Conamara, agus hop Rua.